pai hoki tēnā kaupapa. Nā, kua whakapūmautia ngā panonitanga e whitu ki te ture whenua Māori, engari ahakoa ngā panonitanga nei hei tā ngā kaitōranga pū he maha tonu ngā mahi, hei mahi mā rātau. Kia pai ai tā rātau tautoko i ngā kaipupuri whenua Māori. Tuia ki tēnā kei te pātai etahi kaipupuri whenua Māori, hea te tino tikanga o enei panonitanga, ka pēhea nei enei panonitanga e whakauake ai i te whanaungatanga o ngā kaipupuri whenua ki ngā whenua e puriti ana e rātau. Aneira a Moana Makapeluli. E pōhiriti ana tēnei kaipupuri whenua i ngā whakahounga ki te pire ture whenua Māori. Kei roto, ki taku e titiro, ai he mea pai tērā mōku ake, me oku whenua. Ka taia te tangata ki te rapu ake te tahi huarahi ki te tuku. Whenua, kia māmā ke tērā. Te mea he paka ke rawa, te tatare. Toru marama te roa, tatare mō ngā whenua tuku. Ki roto i etahi o ngā whakahounga, ka whai wāhi ngā rehita te mana whakatau ki te tuku whenua. Ka māmā hoki mā ngā uri te riro whenua, ka u hoki ko ngā tikanga hei whakatau raru. Hei tā Lyndon, me te kaiarahi o te rōpū kākāriki, he hua kei roto. Through the changes, there are opportunities for us to make it easier access and easier to process things. The amendments coming into place today are necessary and are welcome. They will support better dispute resolution, better land succession, and the ability for Māori to envision and work with their land. But that is not going to completely solve upholding tino rangatiratanga and true mana motuhake for iwi, hapu and whānau over their whenua. Ka whakawhānui hoki ngā raihana mō ngā papakainga ki ngā tau hipa i te tekau mā whātau, hei tā rāua me ātawainanga tonutia. The fact that we can still confiscate lands for public works, Greens have long tried to remove that ability to confiscate public work lands off whenua Māori. So that still needs to change. Papakainga is not something that we have seen within it. And while I celebrate, te whakakahore o ngā reiti, ngā mea o mua, we still have rates that will still be accumulated. Whakai ana te minita whakawhanaketanga Māori. Koera te raruraru i ngā wā o mua, ai te mōhio mātou tērā. Engari, i tini mātou e tahi o ngā kaupapa i roto i tērā i te piri. Engari, he nui ta mahi i mua i a tātou. Engari, ko taku karere kia tātou te iwi Māori, tari ata wā. Quite simply, Māori have continued to ask for their land back. This legislation still does not afford that, and that's the work that we still need to do. He oi hei tā Lyndon, kei te nui tonu ngā mātauranga mo te pire e ngaro ana. So from today, we know it's enacted, but what does that mean? He wero tōna ki te minita me te kōti whenua Māori. Me patua te rori, haere ki ngā hui, haere ki runga marae, kia mōhio sō tātou iwi, he hake ngā whakarerekētanga o te ture whenua Māori i tēnei wā tonu. E tika ana tana kōrero i tēnei wā, kei ka mōhio au he ua mo tātou te iwi Māori ki te marama a tēnei piri, ne? He ua. So kia hau e tika pēr i nāianei mō tā mātou kāhui Māori ki te whakatakoto he rautaki tika mō tātou te iwi Māori ki te whakamārama ngā amendments. Ne? Kei mua te pire whānui te komiti o te whare, tō mua i tōna pānuitanga tuatoru. Moana Makapeluli, te karere.